inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyagatare yababaje abaturarwanda cyangwa yababaje abantu benshi. Ni mu gihe mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Misheri abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umwana w'imyaka 3 y'amavuko muri tuwareti yapfuye. Bikekwa yuko yaba yishwe akazanwa hano muri tuwareti kugira ngo abamwishe bazibanganye ibimenyetso. Iyi ni incamake y'amakuru, turaje turebe ese uyu mwana kubera iki yajugunywe muri tuwarete, kubera iki bamusanze muri tuwarete yapfuye, ese urupfu rwe byagenze bite, se uyu mwana yabaga hehe, nyina bamwita nde, akagari nakahe, umurenge n'uwuhe? Rero kugira ngo tuze turambure ano makuru mu buryo burambuye, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi umenye amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Je mugiye kubana mwana makuru nitworenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Nimbere bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Misheri. Abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umwana w'imyaka 3, basanze umurambo we mu bwiherero bw'abaturanyi. Bivuze yuko rero uyu mwana ashaka kuba yishwe akaza akajugunwa muri tuwarete, ariko nje gukuraho urujijo. Bivuze yuko abishe uyu mwana bamufashe bakamujyana cyangwa bakamujugunya muri tuwareti mu kimbo cyo kuyobya uburari kugira ngo babone uburyo ki bacika inzego. Ariko ubugenzacyaha RIB bufatanyije n'inzego z'abaturage ndetse n'inzego za polisi bari gutangira gukora iperereza cyangwa gushaka umuntu waba wishe uyu mwana kugira ngo arwozwe ibyaha ashinzwe. Ariko mana gitari gikomeye rero, tabara abana bawe. No kuvuga ngo bano munkurikiranye ndashaka kubasobanurira ino ngingo kugira ngo muyimenye neza. Nyagatare mu murenge wa Misheri, ni ukuvuga ngo umwana w'imyaka 3 yishwe arangije ajugunwa muri tuwarete. Bisobanuye ko se umuntu wakwica umwana w'imyaka 3 wowe koko aba afite umutima koko? Bivuze yuko rero uyu mwana ntago baramenya wamwishe ngo ninde, ariko inzego z'ubugenzacyaha RIB n'inzego za polisi ku bufatanye n'amakuru abaturage bagenda batanga, barakeka yuko rwose wishe uno mwana ari buze kumenyekana agatabwa muri yombi. Bisobanuye yuko rero batangiye iperereza kugira ngo bamenye urupfu rw'iyo. Ariko rero mana y'isi n'ijuru, reka rero nanjye nge mbigarukaho. Hari igihe nkora inkuru nk'iyi ngiyi ikambabaza, ariko nyine mbagira ngo nyikorere abanyarwanda bayumve, ariko nongera kwibutsa abanyarwanda impamvu mba nakoze ino nkuru. Nago mba ngira ngo mbababaze cyangwa mbahahamure, mba ngira ngo mujye mwitondera. Hari igihe ufata umwana wawe w'imyaka 3 ukamusigira umukozi wo mu rugo, ntubashe gukurikirana umwana wawe ngo urebe ukuntu ameze, ese yariye, ese yanyweye, nyine numwiteho. Kandi buriya bajya bavuga ngo buriya umubyeyi ahora ari umubyeyi cyangwa ahora areberera umwana wiwe. Ibintu bijye bibakuriramo isomo. Nyagatare mu murenge wa Misheri batunguwe no gusanga umurambo w'umwana w'imyaka 3 yapfuye yajugunwe muri tuwarete. Bivuze ngo rero ibi bintu mbibabwiye kugira ngo mubibyaze umusaruro. Ndetse nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mwari muri kumwe nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Twongera kugaruka ku bantu mwakoze subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha, kandi nibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. Bivuze ko rero nawe ushaka gukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, ukajya mu mubare wabo Kidasamura TV Rwanda ishimira. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi ibahe ubuzima buzima. I'm fine. If you would like to see me in other videos of Kidasamura Rwanda TV, I may like to present myself before I say other things. Hi guys, my name is Cyubahiro Elite. I'm from the country Rwanda, and I like my country so much that it is even in Africa. So guys, I would like to ask you that I want you guys to like, subscribe in Kidasamura's Rwanda TV show, and make sure to hit that like button and notification bell. I hope you do it, because if you do it, you'll have a good retrieve. And I hope you guys who are watching here, if you are new to this channel, just hit the like, subscribe
notification post, and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys, make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.